Malora soifua talo falava o talafou na Radio Samoa. Mo moatu mai Venezuela wa sidia le hafe fitu se lau lato wa whaamaonia le maadiriu I mafui e Venezuela ma wari patia lau whaasala lau le CNN o lo I Caracas ma La Guaira leo lo whaamo wa I peo na ngāru duere au la vea I no fuanga na solo ai ma whaaleanga ina fale. O nisi o ngāru enga la vea ina la vea ina ise tinama sana pepe wa sidia le tolu waso o tanu mia I fale na whaaleanga ina. O lo talo fo I leo talo sia, o le whaapopo atu le au ngāru rue fesoasoani mai whafu atu o Venezuela, o le a fesoasoani tere rei ngāru enga whainga tau lo whenga iai, mai la tau I le nei matata. O le tura I mai o ia maafui e te tere rea tunu I le vai aso taruai wa whaalongoina whaatasiai, ma a fianga o nisi o mata upu uau tau sanga, o a fiai tangata e pei o le tūtau le soifua maloloina. Ma watu o ia le taitai o le tuangai o Maria Corina Machado, le whainga malo I le tau mawhai e nā tia I tūlanga I tangata o le tunu. I se amani, e toa whata mai tai maari e toa lua, wa li potia na whasio tia I se whaalawelawe tura I mai le tu I mātua se amani le a aio start, pei o na whaamaunia mai e leo le tunu. O le whaalawelawe se no fuanga mō talavou o le Youth Centre na tawhana I lātou na maririu, ma isi o loo marirua, whai mai leo, o I lātou uma o maririu o tangata whai ngā ruenga le no fuanga lea o tangata mātutua uma. O leo loo tua ia le whaalawelawe o se li mai take po Turkey, Fasu, Lima tausanga, whai mai leo na soifuane I sia mani a o se citizeni o take. Lo whanga solo le temine isu e suenga, ai tā uera usu e su e tau fōringa o se mata upu taulo na ainga wa mafuai le whaalawelawe. Pa mai sa iaila na appointment na iai le no fuanga lea whaatasi maisi tangata whai ngā ruenga, mafuai lo na whawhine e tolu masina. Lo tā ua na iai whaatasi lo na whawhine malo na tina, le tina o le pepe, tolu su whatau sanga, I le no fuanga na tupuai le whaalawelawe, ma lo whaawau neisu e suenga. I Lucia ma Ukraine, wa whai mai wailonga a awhianga o sa whainga Ukraine I no fuanga o marosianga, e le ngata I Moscow a o le Black Sea foi. Wa waia laina uumi po kiu I Pampenisini, ma ua maunga tā foi whaitio ngā nisi o no le whainga ua iai I isi no fuanga, wa ave ai le wha mua I tā wale le militeri e wha o ngā I Penisini, a le I whaatangane mo tangata lautele. I se whaatala noa ngā Putin sa whaia I se tasi ofisa whaasara laua I sauno ai, wa malama tangata umai whaafitau li wa iei nei le tunuu, mo le au whaita avale ma pisi nisi. Na ia tā o fwoi whaafitau li lo whea ngai ma le tūtau whaatoanga, ma o se tasi fwoi lea whianga o le uti o le swa uma le Penisini. Whai mai le BBC e le masani na tala noa whaapea Putin, ma wai lawa na ia tautino ai ia a whianga o oso whainga a Ukraine I lona tunuu. I New Caledonia, whaamaunia nei unga whaai o le tunu o New Caledonia I le palota na whaia, o se pepa o whamatalanga ma le hai komisi o wharani New Caledonia wa lo miai unga loa ia. Lo au fia I lato o whaamnia na mai te utori e tolu o wharani Polynesia, ma o le presidente o Sonia Bacchus o ausia ma le lato I ture luasful walu no foa e fase fulu, a le vaenga le FLNKS e fitu no foa o lato maua, ma le vaenga le Another World is Possible e lima o lato no foa. Whai loe li pote le Radio New Zealand wa fuafua nei le whanutanga I tū malo nei e tolu le asfareile e whiriwhiri ai o lātou presidente. Whaalangolango le whiriwhiri o le Congresi fōu wa fuafua le malo wharani e whaawau tala noanga masui a whaipule o New Caledonia i a whaamautu se pepa o whaamaumaunga o se marienga e a vea ma whaamau whailonga mo le lumanai o New Caledonia I upu whai o malo. Ma le tala mulimuli mai tonga o le pare mia o le atunu ma le tamaitai Princesa Angelica latu fui peka tuku aho sa a waifa tasei le whaamanatuina o le tolu se lau o taalonga le rio Jason Taumololo I le lakapiliki. O le taalonga le whaiunga le vaiaso na te nei Queenslandi na malo ai le Cowboys e le Penrith Panthers I ai e lua ono se fulu ma le lua. Sao noa Lord whakawhanua I le ripote le Radio New Zealand, o lo la au wai e whailo ai le whaataua ma le whaaloalo le atunuu, I le tāleni e lea fo I alo le atunuu o se teimi tāua mō le malo tonga. A whaataua le ripāre mia le whaiunga na whai atau malolo e ta alo ai mō tonga, e mai se lava I le ipo le rolangi le rua whasafuru fitu, na ia te e nai le ofo New Zealand, a e ta alo mōlo nā atunuu, ma a matanga solo atu ai loa ma le toa tele o isi tamata alo I longa tonga, e ta a alo mo lo lato malo. Tala ia le Radio Samoa mo le nei aso, ma lia tele ngā ruenga o whenga iei ma lo tātou tunu, pasoi foi. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila wa le kio.
Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amor, Radio Samoa. Vevela a. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sao te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. A ta e ia whā moa. Ta e tutono le lapisi e la fo iai mea ai. Ai le o le pini lapisi maasani. Le angai le ai ma se vaenga o mea ai, maona lapisi. E wha ama umaua. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia, maise fo I o le sila mai moa Samoa le atunu pele. Ia le nei fo I vaenga o le fiafi, o le solua le nei. Ia, o le toi aso fo I nai moa o le nei masina o Uni. Ia, aso atai au tātou tūlau ele le aso moa o le masina o Iulai. Whaafitai ai le lofa mo le anga le lei o le atua. I lana whaatautainga, I le fo launga a le atunu. Malo le soifua manuia, malo fo I le langi matafi wha moe. Ia, sa manuia le ala uso le atunu le tai au ina uanganga e le la. Ala seu sa moe fo ngatia ese mamonga seu o le atunu. O whaiva o le ngata I whale, o whaiva o le vate tea. O whaiva fo I o le tua vao ma le tua sivi. Ia o le nei atunu, ia o whaiva e whai e tolu, o whale whai ngā ruenga, o fisa, o lunga o le ala tele, o potua onga, o le vasenga o leo ma so se ngā ruenga. Ia ua totofi ia I le atunu I o na whaiva. Ia wha malo le ngā lulue. Lei atau savea, ia ma le tātou polo kalambe masani e tuli e upu e le tō tele, o le ngā ngaifo whaiva. Ia whapena fo I le tūtaulo ngā ruenga le atunu sa whenga iai mai lava I le tai au. Ia sa io mai fo I le nei taimi o le aso. Whatalo whatu I le tafa tolu o le vādu nofo le atunu. Tūlanga I pa ia masani whalupe a wā pa ia mamamalu whale malo, pa ia fo I mamamalu whale anga nuu. Ia e matua le tuu ia te utou le au whainga ruenga tutofi a le atua, na I te ai malama masuru ia Samoa I le malama lama. Ole moli mau I ake riso. Atalofa fo I tabamtina matutua o le atunu, alo le soifo mnuia whaafitai te talo, whaafitai fo I lau tau tapo inga. Ole aso, ia leo to I aile lau. Mai o se fia ngasili le nā, ua nga I mai le sā, ole fionga, ele sui whaonioni, ole whaatuatua I le atua sa mua uatasi, ele tātou whainga palota sa whatalua. O leo ua fio mai le tama le fale, le fionga I atu ia, le toa pai, fuatongi, whaafitai I le atua I le tali wala au, ma le tali whaaloalo foi. O lea ua to iai I le tātou ofisa nei, ia mai, o le ona o le tātou taimi e tuli tamoe, ia ai lea whaina. Whaafitai tele lava I lau lava papale ma lau on sai. Whaatalo whaatu I lau fionga. I le tofi whaorioli lau sunga le tama le whale tu ia. Wai atu o pa ia mamamalu a wasa tunu mafono le ainga malos. Whapea fo I le whaale whao le whaolu ngatangifa ma le mamalu I le whaale tolu ma le ala taua. Ta lofo lava malo le soifua maduia. Whaafitai fo I tali mai I se wala au atu. Ia o hawa ndoa e whaia le atua. Tātou te whailua iai. Malo le soifua manuia. Malo atu le soifua lani mai lau sunga la tau le ni ataua. Whaftai tele mo le nei abano taua. Whaftai tele o le whafua mai al tātou tunu.
family atu pe o pe ma to wila nei tale fa malama ia o pe mai fo ma to pao ia ele a faina o le o va vai atu to ia nga i mai a maua lava lo si ufufonga masina va e na tangia mai ai le nga i lali le tele le tofi fa o le tu malo sa no tai o fa tana fa tu pe tele fa sa so ngal ta tu no no pia i ya tu no mau ya mai fo ya te ro tu su mai fa fenga te plani ya man pa i tu pu mai e tu na fa lu pe ta tu no o fa o pe e me o a fia le sunga le ya tawa ya tala fa la alo whaftai le tali wala au foi o te manatu lava o le taimile nei ua luluti ai ia langona foi o te ngata ai maise o le tāpena atu mo le whainga panota le titi o le tātu i tu malo o le ase langona i le tawa o whai o lau sila sila ma lauva ai le tāpenanga le taimile nei a wā le tātu i tu malo ma le whainga panota le titi o te pena atu nei ai. lo to altai le atau le tu malo na liela le ia se ma langa po se me nga se le afio ayo ia la sa tu fono se fa lunga te fa fa lunga ma pa tos ia tau no mai tanga tama no fatula ma opula la tau lo file mu me o mai sa fatalu nei le alo tu fenga panonta o tele o mana o foi fiti fai o tama na dila wa lo alo le al tau tai o fa no pe ano fai atu mantu tu malo ele sa o komite fai ele o fai sa o komite temne ono tel tono tele foi a fai ne pa fai komite e alo no lua ele ai o posters e o ponianta o fa pipo na pa e o manatu ho le ele to tau fai lo fai o tama na dila o leo te no foi le tu malo fer wa i tono le tu malo e o sila mai foi ti lo atu e pe o se nganga na a o ne tau fai lava i nei fai na pa e fa to file mu me uma o ne fai ni hanga o ni me ti lo fia o no tu por vivesi ma ngona o tanata a tu langa e o le fa moi e sa fatane o lo man via tu na uma le atau alo whaftai ua o te balatua ia le tā whaatale doanga mua lava ina ua whaia lau whai unga o le a tu ua le HRPP ma e savali ese ono lo tali tonunga e te alu e momoli le tō wha le tu malo a e te le lalango i se manatu e tawa nau ai ma tawa mo lau whautanga e se vaenga whai tā ua tele ia tā ua mese le whaafonga mai le atunu sa e tā uai e te ai pala tu lou mō lou i tu malo mai wa uma foina e sa ili le tō whā le tu malo o le langona lava lea o tu mau pēa le nā langona i tapa au tausi male i tu malo vai atu le ainga malos Aftaina ia taua e o mai temi nei lo tu mau le lango ma ia le tu malo le ai se mea o ave se lango le tu malo o lo tu mau lango le tu malo mai lava le amtang ia sa iai al manatu fa maulunga e le so faina to fa le tu malo ia po le fa tanga fo le no fo fa le pon e pe an fa ya tu te mi fano le ia tau tanga ia le wa fo ne fa nga palota sa iai al fa na o le tu malo e fa lo lo adila ia pangale ele fai loto le no man e fai lava le filinga ma finalo le tangata lava ia e fa tanu ina ia o la to fo ia te tau a le lango le tu malo le ia tau le avese a tonu e le na tia i fatu ala vai e mai te tau peo na ofisili atu o wa o lofa le tua ma le tau siali o lua uma sa la lango ia tu le epa ma le HRPP le tele o nei tau sanga o le ase fai unga o le afo i se lua tu mumusu ma le afionga le tau siali i a mai ava ua mali lie ai i lea fai unga ua tau nuu i ai i a lau afionga fa pefo le tau siali i a mai ava viskota ina ua langalangan mato i tu malo si swinga le ia tau ia o tangata momoana o talanoa iai o le mato ainga adila e la fionga ia mai ava
Lau tal no ia i wai. E les whaupuanga mai a teia. O whailoa i elfina ngalo le tūmano. Le o langa i tu sai vang whai. O le tali al mātua inga tau. No whatei ai. Tu ia o ai oe. O ai oe o tasi ai le tūmano. Talo whai. Ia te ia lava. Manana whaupuanga na mai. O wheo i elfina ngalo le tūmano. O le mena e tauna e whaia. Po le a e tāua. O le iai tono le palemene. O le suia o lo i tūmano. E pe o tūlanga nana iai. Lea fwoi laua. Oi no ioe ma mātou wanga i le fast. Ia mutua ave atoa le langolango. Nā dilo. O le ngata i le langolango lo tau whai. Ia o langolango mai fo i o tina le ainga. I le vang whai le fast. Ia ma lo tau whai tonu o le mātou i tūmano le whainga parota. Lau whionga la le taua o se malilianga whai whatasi. Pe lavan o whai atu teimi o whanu. Ia o tangata mo moale no tala no iai. Ia mai lalan whaupuanga le. Ia o me iai whinangalo le tūmano. E peuna e o steia. Ia pe o se tau talatu lea. E se le tāua tele o la whau i lau whionga ma le saudoanga mātango fie. Malama lama le lei wa o te loa. Stasi leo fesili o la e tu umusu ai i o le whaafonga le tunuu. Ia po le a nei le tala o le a whai. A o le la o manindo le mato le vai. O le lua whai unga na whaia whatasi. Mō le tu malo. Ai le mō se fina ngalo o se tangata e tō tasi. Po o e fo i mo le tausia li i le whionga mai awa. Whai fo whaafonga mai le whionga mai awa. I o le tua fine i a tau. Au te momori atu le whaatalofa. Ia whaapena fo i mō fo lofa atu. Ma wha malo le tautai le tūlango le lango. I lau ali. Ia au tā pena atu mo le whainga palota. Au tā ia i fo i tu ia malau whautanga. Sa e sau noa ai le tūlanga. Whato a whaalua i le i. Ona langona le nganga whaftai a apa mai ai i a Samoa lo a lala ma papa au i a tunu i whafu. Sa langona i lo u tangata. Ma le whaafonga mai tele tangata na komeni le nā. Le nā whaatal noanga. Sa e sau noa i a tuia. O te fia whaaftai i a Samoa lo a lala ma papa au i whafu. Awa o le tasi le i tū malosi o le tunu o Samoa. The international diaspora of our people. Sa e whaafetai mai ai le lofa atu. Wa nanofo ai ni whale le lei. Wa whioa i ni tāwale le lei. Wa utu le pensini wa lolotu i ni whale sā mātango fie ma tāpua i ai. Ole e te tali tonu i le fesili le nānu o watu ai. Ole malosi o Samoa o lo o lala foi mai te tau o nā mana ia. O tātou te ngata. O lo o lala ma papa au i whafu. A taua e tū mau nā taltanunga. E tū mau tele nā taltanunga. Wa leo to iei ni tātou export. O lo au nā tu whatu o le tele. Nāri. E le pe laso lava i taimi. Sa vea ma tō manga o le atunu. O le taimi nei. O nā le 5% le o lo au nā tu whatu. Aiva 5% o lo asau tonu. Ine me whaina whitai ai mana onga. Tono Samoa. Ai pe tai la le niva i taimi o le mea lo whaima tu lo ora mutu mara fi whatu mpuri mele. O le remittances. Madilo. O le remittances la. E mai au tau le a fiam papa au. I atu no mau. E ngata po leo ni tama whanau o whafore nao. I ngā mga whawai taimi. O so stamai titi apo so se teine o aila mo le atu no nei sa uni folau atu. Ia, e o whamawanga matu. Nadilo. Alofa mai. Alofa mai o tātu ai. O se toa manga, o se malosi anga tele malo Samoa. O tōro a fia a pāo i whafu. Awa pēa no whai atu. Wa onga mātou whanau whare onga le. Nadilo. O mātou lotu i whalsa le le, o mātou whioa i tā wale le. O mātou a ai. O ai e mea uma, o le ie, o a mea uma. O momori mai nā. O le mela le tahawai. Ia le stangata nei. E sili atu sa tawena latu i nai ni fila.
Awa fo le na ta fa nei le se be o fai. Ai pe ona fai atu. Wala na mua manto tu noa. Ko sa fi manto. Ia o lau tu mau. E tu mau na tal tu. Mai o te fa tai ile tu mo o tu. Tai. O fa tai ile tu mo o tu. Fa tai ile lo fa lo tu to yo to loto. Fa tai ile lo fa ia inga. Mal tatu tu. O ne tu manatu. O lo la fa mai tu pe. Mo le ainga tanga tala vai le ai. Tu pe lo tu la fa ina mai. O le ati na ele tu. Le ta milo tono le tama ainga. Te le lalo tu sao. Ile infrastructure and development of Samoa. Wai yei se manat foi va pe o tu pela la fo mai ai no tanga te ia. E tai lo lava tel tu numa. O le nei lava tupe. Le tupe na lo ta milo tono. A wale atina ino te mau ainga ta tu tu. Mele tu mau ai le tel tu nunga. Le ya tau te fa malo ai. Fa malo ai fanga tuanga mo fa atu fanga foa. A walo tu tau tu mau. La o tau tau tua le fatua o ia. Le manui ai ainga male atu. Ia pe o se tala na tu mau lava. Ma di lo. Tu mau lava na tali tu nunga le atu. Ana le se noa. Tele ao o a foi o ainga Samoa. O le fa mo moenga a tola. O le pa ia mo manu le tatu tu. O lo a fiam pa pao ia tu nunga. Malo vatai sa loa fa lo fo yo fa foga tapua I le tudu ma o I foi o lo o sila fia I le tunu le ta wo tele o le ai tau malele masusu le fa malamba ia awa o le tupe tele le o se paketi so se tausanga international remittances I le alofa tula I o Samoa yona ainga ai le na ona ainga ai le va pe va tu faile le sua tupe le to ina male o le matua ona fa penale ona fai e o ia Frank e o I Bluebird e sa o le sa noanga o le tupe le na o lo ta vale mata milo lipo iai ia le tamau a inga o le tunu ua lua ia te o te tai o le tunu o le nei o la tu fia se fa fitai fa pitoa mo Samoa le ngata le fionga le li palimia ai wa fa pena I la o fiong mai o te moboli tu ile nga fa aftai e ta wo tele le man ia a wai pe o la sa ma fa so fo I mo le fiong le li pa le the early days o le lua fe luas fulu au ta pena le paloto lua fe lu fultas sa o fa ya tu le fiong le li pa a fai e te amana ia sa mo o lo alala ma papa au I fafo o moli ai le whaftai. A wā o le poutu toa mā losi leo o le tamau a inga o le atunu, o le a apa mai. E wha mau popo ma amana ia, ma whawhitai I le atunu o lo a lala ma papa au I atunu I whafo. Whaftai o lea we e tau ave le nā nganga tā ua ma le matau fia. Ioe. E le tala tu fia ta watu le tau. Mali. E lea ia se vale le atunu. Mali elo. E mana vai uma o tātou soifuanga. E taun whaftai e tau tua tangata po e tau tua tua vao, po e tau tua matavela, po e tau tua mamao, e tau tua toto. E tau nā mana ia tau tua tangata. O le tau tua mamao la le tau te whai. E len whai se sin whatau e tu. Pai e tu mantua al tala lesta malon matou nu o malio e no e a whalitoa. A fi au le leilo wa tali. Tu e alu te whao. Tu e alu sisi nu. Ya lu nusi a fia poto tu al fa tu fa mauni al natan o a pole ala sengo lo e sa tu man e foi mai o e files a te foi me manatu le ala ngate le o e sa mo tupe e ati na a inga matatu tu e pe sta to e so atu le ata tu sai le tu la alo fa tai la sa tau fa longo atu I le tala o le tupe ma le tala fa tau au tu o le tupe o pasia nei ai tele o se tono le Malta a o le afo I sau whaafonga atu I whanonga ma mana onga o whaipule ma o lato I tu malo ia ma se fo I le whaasoina e Samoa mo le te mua o le siria I le tasi ma le 2 piliona ta lao lana paketi tuau I o ina le mo whaftai le pete do whata o tonei le whenga malo
Mo le la whaftai tele i le whionga le palmia. Sui palmia po le whionga fo le ministau tupe. Ni ngā luanga tele ma le fitana. Mai e tauna se tia le budget le tunu. O tupu le tunu. O te le mana onga. E mna omia e tangata uma. E ia lau mai nei la mana onga nei whaipuli. E le ma whai na whamali aina. E a whai le budget. Le lau o tali tonu ai. Mo tali aina. Sa mo a wha lupe o namari. E whi moa se ava noa. E tana noa i tamau ainga o sa mo. E tu sai ma le budget whataoto. Ia pita ia pe lava na silfia tulanga lava singo e nei. Ia no o tau whai lava e. Ina i whai na whamautuina. Le tautua i tonu le atunu. E ala i vai na whau whai. A sa o fia lai lava i taimi o le budget. A wā ieni me silin tāua no fia tau atu le atau. Sao doban. Ele fua lena o matu nei. Adila. O se fua ngā luar mamau. Ma se vainga mamau is a vision. If there's no vision, the nation will be perished. Le mele no vaia. Le te le vai mamau. O wha mau le whionga li palmia ma le whainga malo. I le toe revive. Ma le toe fuata. Toe au talu. O le fua por se ngā fua le tātou tunu. O nalo ta o toe le tele. O whamanianga samai. Le lai wha pe istangata whamea o kalmai mau tupe. Ai pe silfi. O le me i toi sili nene tāua. I to tonu source company. O le wha lawi loa. O le wha lawi loa le ni whai fua le tātou tunu. O te matua tolo pulo. O no tel tonu. Ia. Sao lele lava le sao langa lau fionga. O le faua mai ia soufi na ngalo i lau sila atu. Ai maise, na sila mbio sa moa ai maise tupulanga lalo vawa le atunu. Ua toe la langa mai. I le tō wha ma le wha utautanga aluanu mamao le fionga le ni pāle mia ma le komiti wha foe o tāpenanga o le tūto tasi lea o le onos fulfa. Ua wawa i isa moa. I lana tū ma le anga wha alo mawalunga o le tālolo. Ma ua tatala fo i ie o au afa. Ai mai moa le atunu i le wha lele ngā pepe le ana whaine. O se wha alo mawalunga. O le amana tua e le tele o tūpulanga. Mo le numanai. Ia, au te wātula ua pē mai ia. Ai ua pē mo i loa la le pawa. A sa whata le teimile nei. Kia ai talo whai le fionga le li whai pule. Ia, on o le lala tātou wō i le tātou malolonga. Ua tātonu le tū lai lima. A tonu tātou te fo i mai. Ai ua toi ola mai ma le pawa. A le awhio anga i Samoa. Ia ma wha wawai le nei tala doanga mātango fie. Ma le fionga i le tofi whaoriori o sa whatalua. Tāpe nātu mō le whainga pānota le titi alona i tū mālo. I le aso sfulu i ulai pe a whai e sa ola utau mate atu. Iai, fo i mai le malolonga wha uau le au nanga ma le tautua o le ngā ngai fo whaiva. Ma le i a tau o savea i le nei au huli o le aso lua. In this update, a 34-year-old Christchurch man has been jailed for more than 13 years for sexually abusing children and owning thousands of abuse images. Glenn Connor abused 3 boys aged 11 to 15 between 2022 and 2024 and shared video and photos of it online. Rosie Leishman has more. Connor had more than 23,000 objectionable photo and video files amassed over nearly a decade. Judge Raul Neve told the Christchurch District Court it's one of the worst catalogues of offences he's seen recently. He's called the offending widespread and callous. David Seymour says kids prefer lunches without vegetables, so you're damned if you do and you don't. A new Auditor General report reveals last year only half of lunches under the Healthy School Lunches program complied with the Education Ministry's nutrition standards. The report criticised the program's safety, contingency planning and rollout.
But the Associate Education Minister says they could reach the standard by putting in more veggies, but then fewer kids would eat the meal. Some of the most popular meals, the likes of butter chicken that may not reach the standards but the children like, we try and balance that off. The Police Minister is urging people to take personal responsibility after a spate of GHB overdoses across Wellington. One person who possibly overdosed in Wainuiomata overnight is still in a serious condition, and one person's died. They're among 6 suspected to have taken the drug, also known as liquid ecstasy, since Friday. Mark Mitchell says people are making poor decisions, but police do what they can. It's part of our wider, broader meth action plan in terms of trying to really make a dent in the supply chains and the amount of contraband and illegal drugs coming into the country. The mystery of secret Michelin inspections across New Zealand is about to be cleared up, with hopes the scores will attract a flurry of international foodies. Anonymous judges have been quietly dining in Auckland, Wellington, Christchurch and Queenstown for more than a year. It's hoped the prestigious star rankings will be dished out to selected restaurants tonight. And that's news. To support and reassurance that one of the All Blacks' biggest strike weapons is back to full fitness ahead of their 2026 opener against France in Christchurch on Saturday. Fullback Will Jordan has been sidelined with a calf injury for more than a month, but Damien McKenzie says his fellow utility back is looking fast and ready to go. More spot kick chaos in the round of 32 at the Football World Cup. Morocco have advanced via a 3-2 win on penalties over the Netherlands. The Dutch become the second European heavyweight eliminated on penalties today after Germany suffered a shock defeat to Paraguay in Boston. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ia, malo leo le sa i le whaafonga tāpua i mai le tātou tunu. Ia, o lo whaato toa lava ia le sota inga mo le fionga i le tofi whaolioli o sa whatalua le fionga i le tamba le whale. Ia tu ia fuatongi pai le toa. Ia leo ua toe apia mai ia le tamo le ata. Ka fitai i le tua o lo maua pēr le avanoa lea. Langa o laifa le tonu le tātou talara. O le pawa i Samoa, ai lea whaino o leo o toe mafuta mai ia le fionga le tofi whaolioli. Tā se e mai e wha umalau sau noanga e tusa ma le tala o le tupe lea sa iai ia se whanonga e fia whaari e iso fina ngalo le mata upulea. Ia pia no whai atu le tulanga le tāua o le Singapore sa mawai atu nei o no le te le o le whaalau i loa o le ngato tūmanga a o le mai whaatasi re atu. O le mea sile nano mai tawina i le whainga malon nei. O le mai whaatasi re atu. Mali ero. E so se vaenga. Wa o ai manto fon whaavae wa vea nei pro keti uwhaia. Wa o mai whaatasi ai tu malo. Mela na rete te tāua. Ila utiltilo al whainga malo. Ile se e mali o lona sa. Pea no whai atu le ato nisa o whamtalanga. O te le tiltilo ni tu vai vai. Mali ero. A wau tu vai vai. E mawhai na wha le leia. O titilo lava i tu le lei. O le whainga malo. Awa o mena e tausili ai ia fuafuanga mo le manuia o le atunu ulumanai. Au tu vai vai, o mea mwhaina teuteu ma whaalelei atiti. Au i tu le lei o le whainga malo. O mena e tauntu meta. Pela no utano atu. I le te leo le tāua o le sisinga fuan se vai atu nei. O le ngata le mata mo fio lo na whaafoina. O le whaalau i loa le larulangi a tolu tulanga o Samoa o iai. A e fia mai wai, ai longa na e fia mai le, Singapore. Ai a sila i muli nuu li taimile nei, tu ai tulanga esea. O le mama, o le matanga o fie, a wala o pakanga o tawale. E peo nae vai fōninga o se malola ala. Mali ero. E lai ala ino no talano atu. Ele tāua mo swinga. Tāua le nei swinga. Swinga i whainga mo o fasto e nei. Te le ani mene nei. A tonu lai tilo nisi fo i o tangata whapeo. O i la tō lo whapeo a ngai al malo. I ni tu vai vai.
O tau mai tau, ma no fo pe fa fena, sile tu le le nei. Wa tau ana fo se tapo ma tau sila. Po le altu langa, o le wo yel fenga mano. Ia pe o tu langa na le te mai tawina, te mai tau la vai tu le. Mo mai tau le se le malia tu lava. O le va o le fenga mano. Ise o nga semi malu, ma le fo lau file mu. O le sao samo. No, talatu le atu. Talo, whawhetai, tā ua tere lau fo i sila ma lau vai. Ma le mātou tāpua i mamau atu nei. E le mea lena tula i mai nei, nā lua tu soli i a Samoa. E le ngata i Samoa e lala ma papa au i whafu. Le atu nu atoa i pule ono, masala whai, na o mai uma maulu whao il malai te whau. Ma le taulanga i a pia. E le ngata le nā, o nai o tātou uso, mai atu mua le motu i atu i le mamanua. E matau tia, a o le mai mua fo i a Samoa ma tupulanga lalo vaua le atu nuu. I le mea le whai nei ta lolo. Wa le sulu solo i tu malo, e sa ili ni tupe, wa i o lato lima. Ioe, wa lato lima. Le affordability e ma whai ai ona mai e showcase le anga nuu lea le atu nuu. Ma whape na ai ona sila o mai moa i ai tupulanga, ele i wa ai mua i ai. Mai ole a te whatu, lea fo i wha o onga na whaia, ele pare mia, ma le komiti wha foe o tāpenanga, o se mea o le amana tua pēr, i le tele o langona o tangata. Sau soli Amerika la tauia, alu watu tau anua, New Zealand nei, ua poto, ma fia, ma whawhitaia, le ngata i le nā, e le ngata o le aswhanau o le tātou tunu. Ta tala alo ia ma le headquarters e tapu vai tasi ai ia le whatutua i le atua Samoa pe atau nuu i whanua. Ia whape na fwoi le tūlanga tā ua tele o tu unga fautasi, o wha anga tama, o kirikiti, o mea ese o mau peu o toi wha manatu mai ai, le tele o tausanga ua mawai. Lea sa tātou ai kolo ai makako ai moli solo ai mawheo ai solo ma soli ai ele i aso uma e wha epe lima o le tūto tasi. I o se wa ai o fau mo se swinga fau. Tātala noa i le poloketi le ngai tasi lea mata upu ese le whata waina i lau fina ngalo. Ma e lango lava i ai mai lava le amatanga e o mai a i le tae au le nei lau fionga tui. Whaftai lava le ataua. O tūlanga lava le mātou i tū malo. O se whamanianga poloketi le nei. Mādia. Ma ua le ngata leo mai whaatasi, ma ngā lua whaatasi le mātou i tū malo. A ua tilo i tūlanga manuia. O na atoe asi mai o mātou i tū malo, i o mātou whale a onga le teimile nei. Mādia. I atone mawha foi whapeana o New Zealand, i whale a onga whape nei. Mādia. O le tūlanga nā leta o Blackfless Standard, o mea whaia onga tamaiti. Ina in whaina o mai tamaiti le a onga mwhia le si o se manga. Ana ngata foi leo whaia onga. O le poloketi la le neilo na whaasolonga. O se poloketi a le leifa foi, o le manuia leo Samoa. O tilo mamao le vai tūlanga, o whamautuina, o ainga pe a mai whalabla whafosei. O amata no tilo saunga le mo o tinamata mai tai. Adi. O pui o le mātou i tū malo mai whala au whasaina. E pe o tūlanga umane rau tau whātū langa le poloketi nei. Ana le se no le poloketi nei. E le hei ni tupe mātou te maua. E wha ngai o iai. Wao ne aso o tupe ame uma. Adi lau. Me lana ua tau le poloketi nei. O mwhai aina tau ma fau i tūlanga wā, o le ngata le ati na ina, o le tamau ainga le atu, o le tumalo. Alo titilo foi lo tūlanga saunga ni mu. A wale sanga e le tamau ainga, ala matia le file mu, o le mātou i tumalo. E pe i tūlanga umale le o tilo ia malo tilo lava, i le tutu whatasi. Ma le o mei whatasi o le tumalo. E sangi whatino, ia poloketi o lo fatino nei tono mātou i tūmalo. O le poloketi la neu miliona. O se whamanianga ni mātou i tūmalo. Mādia lau. Alo, whawhitai tā ua tele le whaalia foi o lau whina ngalo e la lango ai i le
I whainga whaavai le malo, ia whapena fo I lana poloketi o le pepe lea. O le watu iau a ao. Wa e fia tausi ma le wha maoni le pepe. Mai ta ua tele le affordability o le tumalo. Ma langa ai fina ngalo e whaatino a tina e. O le wa iaise le ni e whaatino ai. O le si me ta ua tele. O le o upuani te tangi o te linga o le fo i te sauno so o iai. O mea sa whaafenga ta whaafenga o fie. O mea sa mafa wha le a venga. I le tumalo. O whela o le tumalo su e mai me whai ei mea ia ma o lea ua ta oto whainga whawai mai whaftai fo I le nato wha le lei ina ia wha wau e lo keti mo le manuia o lo I tumalo. Tā se e mai I le mata upu e tā walunga iai. Lea ngai tō tele le au a ia vale lea e a ia vale le tupe sa whata. Sei wha o mai e. Wha mai. O le wala au maitanga tei porokalame lau propaganda I e whai atu I nei. Ma wha se a toa mata ina se a toa ai. Wha mai ua ai e la auli ma le fast, ma le whainga malo, ia le tupu le 10 miliona. Wha mai ua whai fōi le konfiki a tui a I le 10 miliona. Sao noa sao la wala ua fionga. Ia au mai sao langa o oe lea sa whaafsanga I malau komiti, ma le malo, le pale mia, ina ia aua le toi whaia I se tala ale aua ia vale lea I le tupe sa whata sao noa lau fiong. Whaftek, o le so, ia na au mai whamatu ia council mātou I tumalo, whangasolo I tupe na 10 miliona. O me momo te fia tala noa ina. Tala umai ne fai se. Whamai nei se 10 miliona wa ai e malo. Ia o tonga fiti umatu ia leo fai. Leo mau matu tupe. Nei. O watu funa na fasa launga. I le matu I tu malo. O leo mau le matu 10 miliona. Na April kalame le posta stasio suita uva o le matu I tu malo. Ia o tafsanga I le palmia. E whamatu mai le tupe, le 10 miliona, a safata. A peta, o suita vale na matua te le mene nei. Ma fai mai, ele tupu, ele taunu o pepelo tu ya. Ele mfea tu ya. Ya, waneila. Ya lela saun e saini lan tupe mai le mene fai tu ya. Matau langa ai tu ya. Lela o talo. Le mene fai taifo, ya. Awa e tele ame na tutupu ile tulanga alfa moi ne madira o le la o fia ele uso suita wa o le wa lango mai fa mtu mai le la fo na sumi wa va se lo tite ele nei momo madira o ne ya tautinwa ile tupu ne me le le tupu awa te falongo o la fa wi la fionga ele tofi fa audioli. O le sisu I tau vale le ta ua nei e tuto tasi au te loa laila lango I o le HRPP. Le tofa ia le ua lea suatanga. Le au te whalongo tu te e le talitonu I tau whiutanga inga ma le palemia, ma le malo, ma le matanga ruenga. I si usofo ia fui. A o lea la, a o te nei le ua. A lea ua botalia. Ua tau nuu le moe mitinga ai mise le ngai o inga sa e whaatino wale manuia o lo tumalo sa saunga le mu le lei le 10 miliona tala le se sene na to e sea. Ia wa pe de sifia la vea ina ua ngoto le va, le aso na ngoto le va, le aso na so ina talo il fono matu I tumalo. Ba mata il volo inan fata auto pe ona ye le afionga to le folosa. No stasio su il matu komiti. Sanga lua mele amutanga. E tau patulanga se tau sanga tu na tu malo o pela vane silfia. I tulanga fa pene. E ala tau sanga o malo le va o malo. Ele mfaino mantu watu sa o New Zealand. O mantu fonga I New Zealand. O malo. Madielo. Ya pela o tulanga fa pena na tau mata mai. Ya e la e tasia la le afia no foi sa tau te e mene. Ia o whaftai a lau watu o fifia mai. Tā whawhitai. Lea lau o watu ana po.
ia o tar sanga palmia fam pele o se faftai la o malal te a lo uso suita vale ele es full million ya wa mo fa pele fain tup o te pipelo ma tu na no ya le la o tup o faftai la le el tu langa le be sola le o matu mai mato o tau fai tumu ya masini SS ATM nei el taulanga ma tu matu tu malo safa o tu sa fata mala tu ka le o matana talala tu tupe ma enjoy ma me umane no fai atuai fai mai ata ya e 1 miliona bat sa fata sa ris mai 2 miliona o fatu le 1 miliona o fin não era fai na mtanga 1 miliona sa fata e le foi o tau o konai baru salau tupe fam tu mai ya mane wasili tangata iva salau di masfulu tupe fam tu mai au fatu le ya fe salau tupe fam tu mai ele estamina mai fa ka al malo pe fa pe mai tu ya familia tu fa ti tu pe mawa alo tu no le yes o sa foi famel ma tu maro se le o sa de fa tu le hai o tatu tupe se la ya fe se la volta naka ele suya ele foi la mai mantu le mai ya fe se la volta naka mena passa ti ele lo famela nga le tu ele fai ngo fieta mo fai ngo me o mani ya to ma li la ai le ngata lai le wo la fau i la fio ngai le to fa li oli tu ya na o mai malisi tasi le miliona tesi malelua e fe so pe tasi le miliona na mai fa asfu tasi ai i le paketi mana na sa no la vai ai i le fio ngai le minsta ya ale vena ale honorable esel matauti o ia mea ma leanga le lei mai i lau tau mawhainga ina ia wha asopo loa pēr ma tū mau le tupe lea na wha moe moe ia ima wha i loa i le amatanga. Sao noa i lea fo i vaenga. Ele mea sinan tau a pēr no whatu mantu i tumalo. E le mwhaina suia se mea ele malo se vanga nau mai se whaka. Por kopi le mai parliament o le kabineta. E wha mauni ai wa sui o whaia se ai ingo mas whainga whakai fo. I mali, mea lalea. E alai na le suia lo taufi. O te le whalongo longo i tala le usunga mana vai. O te whatatali au ia le tala le. Ale malo. O me whaina vela whaftai tele lava i le awhionga minsta. Sa whito tonu e nem tau kura whionga ia alivena. Whaftai alivena no manatu mai ngafa man tatu wha nofo. Leo maua tupe sa whata. O te whaftai whamtau fo i komiti whafoe. Le whionga ia whiuma, le whionga ia leala sale noa. Pa pe fo taringa fisolat, Nielsen. Ia pe o la tūnei. Sa matua pe avai mai o savali valia. O whaatu mai mai o savali valia. Ia pe o tūranga na fo lea o te whamanu rua fo i le manu. I lo whaalawe lawe so ia la tō talua lawa le nei mea. Nei mtau. Manu rua fo i le whionga le pistau tupe le whionga ia muripono. Ia wa o le mista mau te o iai. Madilo. Me la leo te whaftai. Mori e le whaftai tele. Whaftai le a whionga lauli al mani toa le sunga lauli. Ona o tōro mātou mtu pālpana. Whaftai na o whionga sui pāmia. Ka peneta ma le whainga mālor fast. E le whamauni forflanga. Madilo. O whamauni forflanga i temini. O mātou upunu whawai. O au iel whainga mālor whienei. Le na umatu ne. Na fuafua na 3 miliona men mal mato tu malo. Ai ben fitu miliona ai. Male malo. Betai no tu la i mai fenga malo ne. O mena tau ma na mai mato tu malo. Madila. O le ngata va vena fa ngai ngoi mal tupe. Al tupe tau no mal taimione. O le fenga malo tu na yatu. Ia mo aven fa tai la fiona pani. O no le anto pule. Madila. Ave se 1 miliona sa fa. Fai mai a tangata uman mato fatal no mumo. Se le fai mai ele 1 miliona. Le la abeles vai nga yasi o fatu la le tau talinga si tau talinga pe. Lalo altu la fono mal compensation. O 1 miliona sa fata. Ele se ngo si umo yai. Se tu longa la pa ia le tu malo. Le la ya le fo man mium si. Madila. Al wai fai nga le lei male fa so manino. Ale fai nga malo ia ni. Mele o te moli el faftai teli. Faftai le fionga li pāmia,
Ia leo ai man wau e tu sai ma tau whainga. E pilava na whai atu whamalu o nore ni tau whai. Ia mea na tango le telefoni wala ausi o le komiti sa vale le komiti. Ia tilo mai sa vale atu. E petai sa lava pale lava. Sa tel tonu malo. E lei foi stemina o nganga vale ai. Mau whapea. Watu ai mama. Pau lava le mena whailu in tu malo on sa. Tatu lava o lai ele tatu tu pele o lotel malo. Ia lela le so. Lena omi ai matu msi. O maua matu. Ia le se talatu dea. Ia te whaptai fo. O lau tala le la Kaka kaki eni matau pune. Ia le ufifia. Le la ufifia. Ai man fa malo fo I le lava papale mo lo on sa I mo le fa to ai le tu malo langa wa tele ia tala mata nga I fetoso ai mo felele ai le matangi le foi fa fonga mai awa o le si fa tala no anga o lau fionga le li le o kanata yes no fiu e mi milo o e ale au te no fo mo tilot se I fai sa tala e winga ile le fa maoni o le malo malau tou whengainga wa uma no tou tu utala iai. Ai vai atu lava. So le le malu e lue lau fa utanga. Le ai o lai te sau no sa o lava. Fa mole le ai ngi konga fika mangi mea o whaia. O le lava o le a maua lava. Ai o le taimi. It was just a matter of time. Ia ma logistics foi. E ta pena le iai ina ia sa o le tangata e aru. Ele tupe ma le amount. E olo e laua langu ta sia o mai. Ia wha mawina le whaatala noanga le nei malaua fionga le tofi whaoriori. E tā puni e inguto tangata nei tulou wan whaafonga le tulu langa o ti ngata linga ti ngamata. I leo mai so o malote le mata upo sa whata patino ia te utou. Leise fe au o seisi ai. Ai ole tau mawhai lava e toso ina ia se ia mata ina se atu ai. Ia langona o tangata sao no I le vaenga le ina ia wha mautuina la utala noa tulu ni tau pula nei. Lau sunga le atau. Pero tulanga na le tau whai atuai. Dia la. Ona wau talton. O tau whai ni se sueni o latu ai 1 miliona safata. O tau whai ni se talo por kiki. Is 1 miliona safata. Ia le la fa peatu ia tātou lo tau tālo por kiki. E le miso ai mo wai. Dia la. E le miso ai mo wai. Ai sea. Langa leo te tau tala mal fa mauni lo tu mano. Te le o le ngira lo tu mano. Dia la. Le fola fa fonga mali matu tu mano. Le ai ma se tala pelo peno o le ngira la tu. Mai a matanga o nei fina. Sa tau ia. E fai mai lama. O sui le tupe wa mama fa le ai le sui mama. Ya le lau tau. Le lau te fa te atu. Ya ila tu lo ai ina le tupe nei tu malo. Se fa ma dia ia. Tati ai tu pesafa. Eu mo macho tupe. A fai o tau fai fa ngal tupe nei mo so wai. Ya maria le so wai mo wai. Ngal pe mo wai. E ka wala lo pon ma malon matu. O tasi pe a de sia. O tasi pe wa koru pe a de sia. A va fonga la le tu ya wa tasi le mata o po tau le tata le loina. O fala me lave fa pene. Ele umai le taimi le nei le a fianga o lo tau tala fatai mo lo tau sisi o manga e maise fo i le ngata I fale. E me o ia o fi ngota o le a fa ua upea ia talanoanga ma feutanga inga fa solo le numanai. I nisi fo ia ngā tūpulanga e au mai. Sale e pa I le 10 miliona lea. So, the impact of the environmental damage, it's an ongoing negotiation between government to government. A lea lau te whai atu. Langa lena lote mai lisia uri I tono le palemene. Wha mai o nao wha solo atu ia le meo le tusi. E saini ai sa fata uma. Ua ngata I le tupe e le to iei seisi tupe e toe wha mamulu mai I le a nga I le lumanai. Sao doa la lau fionga I le mata upu lea ua wha se sea I nei ia mafu whaunga o tangata. Io lau sau noanga le atawa. The affected of our ecosystem
and the livelihood of Fafata. O se me umian whawak. Lela, mo se fira tatu tu malope a whafonga mai. E whai mai nei a se veinei. O levanto e tatiala o proposal. Ma dielo. Na whawa iai kopi il committee. O levanto tatiala o proposal par mia mal kabineta. I se whaawau, se tau I whaawau se fulu, le lua se fulu tau sanga. Ma dielo va. O le whale ngaina o ngātai whale. I leo se mea na o taimi nei. O le awhaina o mātou whanau ma ngātou pulanga. O le awhai mai. E awhaina le whale vlawe nei. Ma dielo. O mea le leo to e whaela o tārsanga. I le tawaratu ni mālo. I nei sila toka. I nei to e tārsanga ina le mālo o New Zealand. I le lava 10 miliona le na mai. Ma dielo. Au fua va ale na ngoto le rima. Fua le tata no mo a. Ma dielo. Mai sila upelen fa matu. I le affected fua le. Ma le awhaina o le spiritual and mana o tangata Maori I sami. Absolutely. 2 miliona te sima lima. I tauranga. O tef, I tauranga na. Yo. Ai na tauranga lava. Mai tau le fo e isi tu malo tua. Ile ia ve na tauranga lava. Na ve ia. Le la ola ngone isi avanga fa mai. E taun fa asoa le tunu watoa. Ia po. Ia ai petai. A vai sila na. O na tauranga lava na. Na ave. Na for na compensating but apole. Ai pe ai mal 5 miliona na watu. E to te wori nga tai fat. O le va le ngoto nga I tauranga. O le va la uto. O le va le ngoto nga tai fale o sa fat. O le va tau. E tele la vai la au ona. O le pensini o le diesel swau ma me es. Le wa fai nai. Rust and corrosion. Mai e fa o peste mium. Ma dielo. O mela na le uto e tatia la o tarsanga. I da fionga pan mia marka peneta. Fa mo mole to silani. Silani pe o tala fengai. Le to tarsanga ina le maloni sil. Ele lavas fu yona le na mo. O le ni ngau. Solar fu. Le masea. O le mato no fa ni ngau le melo se. Termine le mi se mea. Fio to su se. O tui o le ai. O amo. O le winga la fau e lau fionga tuia. Ia au mai sa o la vai lo fonga ma lau whātua whala inga. Ta ui la wali I e tala pelo o leo ua whaasolo le tusi ua ngata I e le to e iai se isi compensation mo le lumanai. E mwhai na sa noa e whaasa o I tala pelo I e whai e la wali I. Nei tono le mauta ma ala tō whaasalau. Le atawa. O le pepa nana mai se veiden whai nei. O le pepa mo tangata teito tasi. E saini I lalo se malianga. E le to e tarsanga I sesi tau. Le nana mai. O le tarsanga malianga. E tangata teito tasi la vaya. Al tarsanga tangata teito tele por communion rights. Ale tu malo sa fata. E le mfainta afia. Pe saini, pe a. Le ai e fina ulava tu ya. Ina mfaina fa wa wina le tau ida. Le la tau ia fa pe mau zaima. Ia tatia ia na saini. La famtalang. Pe saini, pe ne sainia por dal ko nga fainga fai. O te fina wa. Ma o pui perfecto. Ono telele faina o tu malo. Le ai tele o te no fa mo fa long atu tano anga fla fo inga ia faina. E o la e faina sa fatala. Tu fai. Fa so ya sa ato. Ia pe o wale o ta fenga la o matu tu malo e to. E wa pe o se la matu tu malo. O le aula le matu tu malo. E ta fena inu yo sa na kum sa tawa. E la ile la. Pe se la no information. Ia pe la to to ta mi ko. Yo. Le to ia pai. Le la le no to. Ia family ia. Le o taliato. O la to nga tu langa pe individual, independent or whatsoever. The rights le na same. Le right ai ngo mo fu milion ale ko karwa fa popo mai. Ia pa fa wile o clear foi le mango na information tonole. Malianga le same. Ai o le malianga male tunga lunga le tumano. Le la fa pe. Na tu ta sangte. E se au te lenga o le tumano. I pura ngali fai puli.
ina fai puipuia ia tau tangata whaailoa whaaleo matua ia tau. Ne meane o tau whai nisi vanga tau poloka ia tau ia au te leo no iai pa leo o kalma pe saini pe le sainia mak tau whai lafu. Ano whaftai tele lavu manino mata le vai ia mwese fo i au whalai le whaafonga mai. Tal tonu mai ai longa to isi si to i se tala o le au li i whaasalau ia ma la tau polokalambe ia propaganda e whai nei. Wa pei wa la tau whai o le tonu. O lea la whaato au mai i le fofonga o le tofi whaolioli sa mua fina wina le mata upule nei. A watu fo le whaamalo i le awhionga ia fui. Mau si manu ona o se uso mamai ia te au i lo maua fo i tausanga i tono o le kolisi o Samoa. Ia malana fo i whaatau tainga i le lava papale ma le lātou komiti whaafoe o le ofisa sili lea o le sio manga whaafetai i le lava papale. Tuia, ona o lo tapua i mailo i tu malo i e le ngata i Samoa a o atu nuu i whafo ma New Zealand nei. Sao noa a wale tapua inga lo o tunu. Ia whapea foi lau i tu malo. A inga paolo mangafa. Ma wo ia e maise lava le tape natu mo le whainga panota lai titi a lau i tu malo. Ia bale nganga whaalalo o na tātau mawai ai lea. Whaftai tele lava sa vea. Ele vai a foi whala oto nei a fiafi. Ila. A veia nei a vanoa tāua wa e tu ina mai. E whaleo ai se nganga whaftai. Whaftai le tātou i tu malo. Whaftai sunga i whawhenga inga tau de langi. Whaftai le sunga i a kere ta fōwhiva le to ina leo o man malo lo. Ia whapea fo i le whionga le sunga le to ina i anta eti. Ia whapea fo i le whionga i a patele. Ia ma le sunga le presidente o le kalesia i skuiso la pa i o asa ngatai. Ma le nofa whawhea ngainga le kalesia. Ale nei tu malo. E ve fo nei taimi o te mone a toi la whawhai tele. I lupe whalele le tu malo. O lo whapea o le whawhale tulu ia i tu e fio le rolan. Ono le finangalo ma ngalo le tua. E mone a toi la whawhai tele. Whawhai tele i pai o tatu tu malo. Le fio la insa tu mfono. Le fio le whawhale ainga. Ngā tanifa. Fio le whaurunga mai whaasuanga. Ia whapea ta pautau se le rataua. Taula neu mai tangata le laltai. No whatula ia sa whantanga. Ma malu o le alataua. Whawhetai lau tu tapua iba. Nei tau mwhenga umana fofua mga lua iai. O ae manuia. O nao la o tu tapua iba. Pe whalare nei taimi. E mole atuai lau whawhetai tele. Pa ia o tatu tu malo. O lono pia ia tu. Ia tunu mamau. So o lava se tu o le lalolan. Whawhetai tau tua mamau. Ele to e whaleo atu. A tono te ngana pea. Ngana pea. Ma whaleo la o tu tau tua. Whawhetai. Wani malia le tu malo. Dila. O matu ai mama ona. O to whalava lava matu lai. Ia watu langa matu no whai mene o ai. Mole atu la whawhetai tele. Tapo e mai. A o ala whaiva le tatu tu malo. Ia tapo e mai pa ia le tatu tu malo. Pe lava na whalele a fulu le tu malo. E se vai taimi po se taimi o tuanai. Il to whawatasi. Ia peta. Ia ele moe noa le ali o laulani. Lele wha malia tuai pa ia tele. Ia e mai se lava tama whanau tupu mai o le tatu i tu malo. Ia o leo la ala whaiva lo tu malo nan whainga palota. Ia o i lava sa filfilia o mātou. Ia vea mo tatu tofi o tau tino atu. Ave e lau lango. Ai lava e tūlai mai. Ave e lango le tu malo. Leo tau talatu a male ava male whalo al tele tau ai. Tatu i tu malo sa whatalua. Mane tua tae o ia tua. Iela. Mātou talo i manuia o tau whaiva ia tino mamau. Tatu i tu malo sa whatalua. O lo whapena fio le tu malo. Ia, whai maru whaiva. Lātu langa le whainga palota loma nei.
tātou sa vali le tūlafono. Ina i mwhaina tā vei tātou ma tangata whaim whataitaina le lei. I le tausia ma le whaaloro ngia o tūlafono o mea neo whainga palota. Me la leo te talo tuai ina ia manuia lau tāpo inga sa whatalua. Ia mai se whaafonga mai o tātou tunu. Whaaftaile ia tau mo leo noa. Tai. Ia maua pēle so i fuarangi maa. Tai. Maua le tō whae lau fionga. Lau whatalenga la vea, le utu pupuina le whautanga. Tai. Aone i ngau sia le ati pōniu. Pēle lera lau. Maua le mutu aftalai, tautua i tātunu. Malo tautua. Whamanuia le atua. Whianga i mtofi mga luanga. Ia manuia lama. Whaafonga mai ma whaasausau tātunu. Mwhaino o tueli malose o nei whaasalonga. Ia soifua ia mai manuia. Alo whaafatagi o leo whaifo i tua mafa fili malae. Le saunoanga lau fionga i le tama le fale. Mai manatu foi o le ata ave le Utah. O le ata folau lo sa o lo ta puai lo i tu malo ai moise le tunu i le so. Whaafitai le saunoanga whaapea foi le whaamrianga. Ia, whai malu o whaiva o tautua. Ia, e foi le nei, ia polo kalambe le nei aso. Ia, ai ua to ia ai i le tūlanga maua lunga tele o lona fola. Ina ua e tali wala au ma fio mai. Manino ai le tele o le ngasu vai atu le whaafonga mai. Manuia le whainga palota. Mai o te talitonu. Samoa, le tofi le nale o le itu malo sa whatalua. Lea ua o tau whaafonga masila sila ma whaafonga mai iai le so. Tuia, ta talo i maualo soifua, mautu pupu ina pea. Tu malelea le launga, a wale tu malo ma Samoa lo whaafonga mai. Ia matatu ngoi mo mori la wafionga, i le mautafono ma le pale mene o Samoa. O manu na, o manu fo i mātou te momoe. Ia whapena o na mātou tāpua i atua i o whaiwa ma whapena fo i whamanui atu. I lou tausiali i le fionga mai awa viskota. Ia whapea fo i lana tāpua inga. Le leoa a o e alu whaiwa. Molo te minei, whasoifua ia, a lofa tele atu mo lau e fionga, manuia tele, soifua. Soifua ia mai manuia, whaftai. Whapena, Samoa, whaftai, i le avanoa, wa whailoa iai male. Sui whaurioli i le mautafono, sa whatalua, mai i le ai so umasalo salonga e tas. Ioi, le nā, wa tau lau o le whaamboe, wa tau fo i le ai o la penga, wa tau nuu le tau spulmuriona, o le pine whaamau le nā. Pine whaamau le nā. Tufa le tātou polokalame, o le tātou wo le malolonga, fo i mai, ia, whaawaula ia leo le 20 minute muri. O loo to toi o le nganga ifo whaiva. Au mai i a te oe, e le Pacific Specialist Healthcare, i a tātou whale mai e lua i whiti, tasi Nandi, tasi Suva, whapena i a tong fitinga. O le ngase o le fatu ma tautonga, whapito o le fatu i a whapea foi i a le tautonga. I a ma waifofo o ngase o le kanesa. Whenua pe a toi taliu mai, e le vaenga muri o le nganga ifo whaiva male a tau o savea. E aisa isi o le tau a inga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i fō mai coughtest.co.nz e le aise tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O mo mia ni ngaluenga whai i lau whali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha faulau heat pump, whaisau deck, whaaka peta lau whale. Whaapsota i mai i le living space. Whaia 4 quotes, maula fisosoani i le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le ovalu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Ovalu se lau, 5 whaono, 5 valu wha.
O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Avia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavities Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ia, toi whatalo whātu I le 8 minute muli o le tātou polokalame. O le ale whaifa ia lava le talanoanga mo le whionga I atu ia. Le tofi whao lioli I le pale mene. O le tu malo sa whatalua. Ia, le nau whafonga lo I tu malo. Sa whatauma, sa whatatasi, sa whatalua o al nau. Whaifunga o isi palo ko o lisi piko. Maruia tele whaiva o lo tau tofi. Io e tātou lofo tāpua I sa mō lo alala I fafo o le I tu malo. Ave lau tau lango. O tau I nei diusila powerful. Io e. Nā wa umana whaaftei mai lo tau tofi. I lo tau wanga le lei ma le lofa tu lai. Ia mese foi. Ia le tele o le tautua ai tau malele lo whai atu I atu nu mamao le na o New Zealand. Australia, tuila manua, Hawaii, Amerika. Ia, tō telenisi o le tō malolo, lala mapapa au. Le atu Asia. Ia ma le atu Europa. Ia, tālusia ia, le whamuimoe o le whionga. Ia tu ia. Ia, malona whainga pāno tala I titi. O le aso atai au, la mwhai ona tātou tala noa ai, ma tala fo'i te isi ia, le sao noanga fo'i a le whionga le tama le whale. Ia malana tā penanga. E o tau sisila la, ia o nisi ia leana te nei leo o lātou tau wā. A lea la ua, lātou fia ina ua. Tali le mana onga le tu malo. Whaasafua I lea so. Waringa mkwa kumu ia meo ATM. No fuanga fo'i leo fo le tupe.
ina ua ngai le tu malo e tali lea whaamniang whaftai fo i le fionga le li pāre mia ma le minstau tupe o lana kāpeneta ma le whainga malo ua whai le mea sao e ua tu i nātu e oa i le sene muli muli o ave uma la vea sa fata ai ana tu la i fia mea ia leo tō whaafonga na o le 3 miliona e ave i le tu malo o tō uma la o isi au whasala lau tala pepelo i e tala no so o le mata upulea ma ai a valea fua i le tupe sa fata whalongo le mai pū o talinga. O tō i lotea se mea whapena i au tō podcast ma o tō propaganda media na. Leo o tō whafonga mai wa whamawina i le so. Wa tali mai ia le tofi whao ni o le tu malo i lunga o le polokalame a le a tō sa vea ma le tō whae le tātou producer. Ia whafonga mua. Paul of Telenga se Manu Francis Ioane. Ma lu whaivo sa moa o loo tutoe ia ma tau ma whai e whaanga e whaamai ai le nei a fiafi tātou tā lia lupe o maunu i le aso a tai au o a fo i mea mori mai e le matangi. Tātou ta lia whaamdianga ma whaafiteia le anga le lei o le atua. Sau le aso malona ai ia whapena fo i ona tātou pati ai whaiva o le tātou malo a o wha o pea ai i le fionga le li pāremia ma le whaletua ma le whainga malanga mamalu i au ki lani New Zealand nei ia ona o le sa ili matangi lava maua lona malosi whaafua lo le soifua ngalue ma le soifua tautua a tonu e se taimi po o se aso foi e maua ai se avanoa ia na ona whai o sana whaamrianga i lunga o le tātou polokalame. Ai le to e tau autalaina le tele o mata upu patino i le malo a wā. E le o se to e fola le to e whaatino ai le mea le nā. E iei a le taimi. Panga noa. E whina ngalo ai le fionga i le li i pāle mia e whailo. I le whangatia se whina ngalo ma se to wha i le malo. A la ua umona whaata oto mai. Ua iai a la fua ua whaata atitia. O lo o iai fo i le media le malo. E mawhai o na tau wala atu ai. Ia se tō wha po se whautanga fo i. A le fionga le li pānemia. Whatasi ai male malo sa moa. Ua to e wha minute tale i tū la e ono. Wha mangalo mai se leo le au na nei. Ia wha pia fo i le tātou producer. Ia tātou talia. Ia de taunu uatu le fale. O ai olo whaatino ina ngā sesenga o tau mawhitanga o le fiafi. Tali ngā sua, o si ngā taulanga ma whai ngā lotu o nei e fiafi a o le i whaata oto i tō whanga o le atunuu. Ia malu tō whanga. Ala whai fo i whanunga le lei le aso a tai au. Ia ma tātou vi ia ai le lofa ma le anga le lei o le atua ma wha fo i. Lapa o malo. Whaaftai mo o tau uma nai te mamtina mātu o le atunuu. O lau whaafonga mai ia ma lau fo i tāpua inga. O nai o tātou uso ma tua whaafine ma malu o Samoa o lo ilunga o api o fōringa. I awha pia fo i le tātou YouTube channel ma le Facebook page. Ia whaatalo whātu ma whaaftai atu lo tau mafuta mai. Whaapena fo i o tau whina ngalo mātango fie. Ma le whaata mali i o lo o whaalawi lo i au tau tustu singa. Ia, malo, whaaftai, whaamnia le tua. Po whea le tafolo iai o tātou tangata ma tāpua i mamau mai iai. Ai maise lava. Lau whanua ma ele o le atunu pele i Samoa. Ia, ele ngata i o tātou te tai whaale malo, tātou te tai whaale nganga. Ia, ma o tātou te tai i o tātou i tū malo. Pulenga mamalu o li i ma whaipule. I so o se i tū malo. O le tātou o tunu pele i Samoa. Menuia leo whai talo, au osi taulanga, a whitai le ngā ruenga o lo outou whanau no manu ai o Samoa, mo Samoa. Le atau sa vea le nei, ma le ftelenga se Manu Francis Ioane, tātou whilua i le asoa tai au. Lofa tele mo oi, tufa le tātou poklame mo subscribe, whapea fwoi lau fiong le li palemia, ia malu tō whanga le nei e fiafi, ma ia maua se mano longa file mo, ma tau tai le atua i au whaiva, ma maua le atua o manatu, ma le atua o ftelai, e utu pupu i nai le whautanga, ma ia tū le lea,
le launga a wā Samoa, ma le whātō whala inga a wā le atunu pele. Soifua ma ia manuia whenua i le aso a tai au. My name of Alpha, Lo Now.